Daniel icho nehu keje klinkling kuku ke ashi kuku niji nyuma ke nehu. Daniel soli eha emambile. Ahasuerus bi Dario media fomo bile yekade abi amanche. Eklinkling afile mi benimi Daniel mi hewo jin amnikomole. Mina ake afia boni yowa ke gbalo Yeremia ake Jerusalem ba akashi amanfoke ashi leji afi nyuma ikpao. Mihima ni mi bupepe ni mi talamulum ni ke mi taonu choni mole hiebe yesolimo ke faipa momle. Mi pa Yehowa mi nyumole fai ni mi jaje tomo emi ke. Au nuncho bojinyu mapete pele ni heyo gbeye ni yo ipamono. Moni sumo se efu hame ni sumole ni ameyo ekitaile anone. Wofe shani woton wofe yuchun wale ni bi ni wocho hi atwa ni woye okitain ke omlaile ano. Woboko ochu jingbalo ile ni ke wo manchemeile ke wo lumeile ke wo chemeile ke wo jakumu le fin yue yo gbe mi le to a onu cho bolono di jale shinwole ono di hegbele tamo eyo owono menenele wo me ni di Yuda bi ke Jerusalem bi le ke Israel bi fin me ni benke ke mehu ni ajishon eshiponji ano ni ogbe ame usha ye anokwa ni ame ayebo iwole nuncho hegbele ne sawo wo ke wo manchemeile ke wo lumeile ke wo chemeile eja ke wo fe shawo shibu nuncho wo nyumo musun chondo jibo ni oke eshafa chebile woche ohin atwa ni wo bobo nuncho wo nyumole owie motoe ni wo hinshi boni ochon ochu jingbalo ele ano owo mla ake wo hinshile Israel chumu fe eton omlale ni ameye omlale no ni wole amegba afa ene eha amelo musu ni amaye Mose ochulole mla wolole mnile eja ake wo fe sha oshibu eka amani hunu petenple ni eba wono nele ema wie mu ni ewie shiwole no mi ogbla ko manko to ene kependan edine mi fe tamo ogbla Jerusalem to ene ne kenfon ne eba wono tamo boni amaye Mose mlale mnile kende opakobo Yehowa fai ni wo paleko kejeko woni fon jiani le ahi ni wo boko ano kwale wie moletoe no hiwole Yehowa onimo ene hiwoni oha efon ne eba wono ne eja akebole jalojibu yeni ife ni ofi ogbefa shinwole obobo toe au nuncho wonyumo ni okeni ne shiwale jiewo o manle keje Egyptpon leno ni okena gbe ike ba shimene wo fe sha ni wo wayi au nuncho ye ojale sane ye li hewole o faine fo omli ni ofu Jerusalem ke omli ni ewole lalese bodi enche o manke gon kronkroni eshai ni wo fe ke eshai hu ni wo chemele fe le hewole o ma Jerusalem ke o ma bile ahin eshueshi ya maji ni bolewole ahin no hewole agbene wonyumo bo ochulo solemo ke faipa mone petoi nuncho ohin abanyam ekonye ogbele a o minyumo o faine ni obomitoi wo ohin no koni okwa wo manfon ile ke man ni ake ogbe ewolele eja ake wo ba ohin ke wo faipa mo e wo jalena shimu wo min pabo fai ye omusun chonle petemple lehewo au Yehowa bo wotoi koni ofehe ko ohawo au minyumo o faine ka chekra no fehe eko ohawo ye ogbe ilehewo eja ake ogbe ipete o manle ke o manbile ahi keje kuku ni jinyumai enyo ke ashina agbe Gabriel chon gbalele shishi benimi solio
Nimi jajio mi he eshaile ke mi man bi Israel bi le hun aye eshaile. Nimi pa Yehowa minu mole faye gon kron le hiwole. Mi hiem ni mi sole lolo kekele na abofo Gabriel. Monimi na ye klenklen ni na ale mnile. Ni fliki keba ima sei truka. No mnile eshebe mnini asha gbeke na ashe afolile. Ike mi ake Daniel mi ba kuni mi ba chombo gbalele shishi. Beni oje shishi ni obo inyumo fa ipa mole. Afami ni lohewo mi ba kuni mi ba chombo shishi ne. Eja ake nyumo sumo obo na akpa. Lohewo le jwe mo rie mole kuni onu ni na ale shishi. Beni nyumo eto ni eke ba afo oman bile ke oman kron le eshayi. Keni fon jiani ni afe le se le ji afi inyuma ipawo to ipawo. Aba afo eshafe mo se. Aba apata eshafe lo kenyumote. Ni jale sane yeli aba yinoke anano. Aba awoni na ke gbale fe ubon. Ya ba sa ajo he kron le no eko. Na ole ni onu shishi ake kedebe yino ni afa. Ake ayatwa Jerusalem manle ke ashi beyino ni hienielo ni nyumo ehala ni efole mule asheshile afi ikpa uto ikpa ubahu. Abasa atwa Jerusalem manle ya abasa emnibejegbe ile ni abasa atwa egbogbo ile ibayi shineke ke ashi afi nyuma ikpa ke enyo to ikpa u shineke be ne ba fe fimobe nekebe ne na agbe mnile aba agbe hienielo ni nyumo efole mule truka ni enamuku ni lumo ni ba abaye nole webi ile ba afite Jerusalem manle ke he kron le ta ke ni bi ahie patamo ba aba tamo nuafua ye bele na agbe nemni tamo boni nyumo ewoshi etole lumo ne keme baba o ba akpan ke ashi afi pa o si afi eten ke fasele lumone ba agusha afole ke ni afole sha kra aba afi amaga ni buli ohe kron le amahe ni ogron fefe yesole mo wilem ni amaga ne ba amajen ke ashi beyino ni nyumo eto ke ba agbala monike amaga le ba majen le toi ashe. Hallelujah. Daniel ichonyuma kede klenklen kubuke ashina agbe Tigris faale toi nina Persia manche Koresh yino afiniji etele ajie nina akpo achon Daniel moni achole Betishaza hule sanele yemni anokwa ni ko ha mopete nkule kohi achon Daniel ni enu sanele shishi na kan beele mnile mi Daniel mina ochi etenson ni mi yenkomo miye ni mo miye lole minu wine ni mi pa muhu ke ashi ochi etenefense klenklen nyon le no biniji nyumai enyo ke ejole nole mi damofa wulu nigbe idi Tigris le na mi wo mi hieno ni minanu ko ni ewu klala atale ni ufas shika kpafi eminite egwomochomi pele oke ojrawate ni ehie mi pele nyira ntomosirawa ehime itamokoti ni asu eniji ke na jiahi mi pele tamo akoble ni ashahi ni egbenjije tamo asafu yugbe mi Daniel mi ko me minani na ale ni fatami ye jenle ena ni na ne shinkele mimi ni na wa momoame keke ni amejojo ofui ni ame ya tete ame lohiwole ebashemi mi ko me ni mi nkwe ni na akpete plene mi gbomojo hewale feta ni mi hie fe chake ni hewale ko be mi mnidon keke ni minunu legbe ni ewie beni minu ewie mole ni mi gbeshi ni mi kemi hie bushi ni no nyomino keke ni nikobata mihe ni ewo mino mikuna shi yemi na kuche yana ni mi kemi ni jinyamushi ni mi popo bofule ke mi ake Daniel nyumo mi sumo bona akpa
Deshi ni odamushi kuni obo wiemo ni mikebo ba wile toy eja ake atwumi omu beni bofole kemi ewie ne kesele miteshi midamushi ke hikpokumu kekeni ekemi ake Daniel ka ashegbeye eja ake nyumo enu solemo ni osole keje klenklen gbino ni ope oyi ake obaaba oheshi ohanyumo anu solemo ile ni nohewo mi bane beni mi bane bofo ni buo Persia manche yeli lehele bachimi gbegbe nyuman enyo ke ekomi kekeni bofo yi onukpa ile atein mokomi nigbe eji Mikaele ba ni bayibu ami ishi Mikae ke Persia manche yeli le bofo le yejen ni mi ba koni mi ba chombo no ni baba o mambile ano wose eja ke no ni baba wose shon hinina unale beni bofole kemi ewie ne kengbe nale mi mami hishi ni mitomu kekeni bofole ni esuta mogbomo adisale ke enini samina abuhe kekeni mi boy wiemo ni mi ke bofo ni damo mi hiela ake ni nale eha mi woji anfe mi wa mi he ni mi fe gbede te afe ten ni mi nu chochun lo kemi nu cho awi hun eja kemi gbomo cho hiwale ni jio mumu no jio eko fe eko etan yemimni kekeni bofole ba ni batamihe ni mina gbomo cho hiwale eko ekemi ake au gbomo ni na anyumo sumo pan ka ashegbeye otu ya nyomni ni ofe kan beni ekemi wie ne kesele mina eka ni Mikaela ake minu cho wiemo eja ake owo mi hiwale bofole tohe ni eke ole no hewo ni mi ba omo nelu mi komise koni mike bofo ni buo Persia manche yeli lehele ayahu keji mi yeno konim sele hela manche yeli bofole hun baaba koni ekemi abahu shemi bagbabu no ni amaye anokwale malele amnile oji ake mukokra be ni wami ni mikeme na emihu ake jamika nye Israel mole hallelujah.